nonaho duce turimo Kasenyi, Kinigi, Runigi, Kanyaru, Nyakigano, Nyamyamba na Kasaki hafi y'agace ka Rubaya twakomeje kubanga ibibuga by'imirwano hagati y'impande zihanganye karabaye. U Rwanda rwatinyitse ravuga ruti nihatagira igikorwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo intambara ndetse n'umuriro rwose uzahora waka mu byitege ndabisubiramo. U Rwanda rwavuze ruti hatagize igikorwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umuriro ndetse n'intambara rwose bizahora byaka nta bintu by'imikino. Ngaye ngo imirwano y'Abazalendo AFC 23 ikomeje gusiganya Bibondo ari umujyi uhunga abaturage gusa ibaze nawe. Imirwano ikomeje guza barwanya Abazalendo n'umutwe wa AFC 23 muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage ndetse no ku mibereho yabo ya buri munsi. Amakuru aturuka ngo muri ako gace avuga yuko ngo imirwano imaze iminsi irenga 10 yose kandi imirwano ikomeje mu bice bitandukanye by'ubwami bw'Abahunde aho turere twa Kasenyi, Kinigi, Runigi, Kanyaru, Nyakigano, Nyamyamba ndetse na Kasaki hafi y'agace ka Rubaya twakomeje kuba ibibuga by'imirwano hagati y'impande zihanganye. Nyabibondo ikomeje guhunga abaturage gute? Ngo abaturage mu midugudu ikikije Nyabibondo bakomeje kuva mu ngo zabo bahunga umutekano muke cyane. Ni mu gihe kandi imiryango myinshi yamaje kwimukira mu bice batagereza yuko bifite umutekano kurushaho mu gihe abandi bakomeje kuba mu buzima bugoye cyane bwo kubura ibiribwa ndetse n'intambara nyinshi cyane bahura nayo. Abatuye muri ako gace bavuga yuko ubwoba bukomeje kwiyongera bitewe nuko imirwano ishobora kongera gukaza umurego mu bice bitandukanye bashobora kuba baherereyemo. Nyabibondo kandi ngo agiye ihindura amaboko inshuro nyinshi byose kandi byaje bite? Ngo amakuru atangwa n'abaturage akurikirana hafi bera muri Masisi avuga yuko ngo abarwanyi b'Abazalendo bashoboye kwinjira muri Nyabibondo guhera ku gatatu ushize ariko nyuma baza kongera gusubizwa inyuma n'abarwanyi ba AFC M23. Ibi kandi byatumye umutekano ukomeza kuba mubi cyane kuko abaturage batakibasha kumenya igihe imirwano ishobora kuza kubera cyangwa se ngo igihe uruhande rugenzura ku gace ruzahinduka maze bigatuma abaturage bapfa ku bwinshi kurushaho. Ngo imihanda kugeza ngo yamaje gufungwa ndetse ubuzima bw'abaturage bwarushaho kwiyongera ibaze nawe. Ngo umuhanda uhuza Nguguna Ufamandu umaze iminsi irenga 10 udakoreshwa kubera umutekano mukeya. Ibi kandi byagize ingaruka zikomeye ku bucuruzi ndetse no kugeza ibikoresho by'ibanze ku baturage. Amakuru kandi avuga ko ibigo nderabuzima byinshi byo muri ako karere byatangiye guhura n'ikibazo cyo kubura imiti mu gihe ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze bikomeje kuzamuka ku masoko karabaye. Ngibazo kandi by'ubutabazi nabyo bikomeje kwiyongera bikomeje kuba gatiranza bakanyine wanza bakominga ya Nzamba. Ngabayobozi b'inzego z'abaturage ndetse no gukurikirana ibibazo by'ubutabazi bavuga yuko umubare w'abimuwe n'intambara ukomeje kwiyongera buri munsi. Imiryango myinshi yagiye ihungasiza imyaka yayo, amatungo ndetse n'imitungo itandukanye, ibintu bishobora gutuma ubuzima burushaho gukomera cyane buri munsi. Ni mu gihe kandi imana zihanganye zikomeje guhatanira kugenzura ibice bitandukanye bya Masisi, abaturage bana ku inzira karengane baraswa bagirwa ingaruka n'iyi ntambara. Abenshi kandi ngo bugarirwa n'inzara kubura ubuvuzi ndetse no kutagira aho bikinga. U Rwanda rukimara kumva bino bintu rwasabye iki? Ngo u Rwanda rukimara kumva bino bintu no kubera muri Kongo ngo rwasaba amahanga gukomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro muri Kongo. Leta y'u Rwanda gusaba umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa bawo gukomeza kugira uruhare rugaragara mu gukurikirana ikibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda ikomeza ishimangira yuko amahoro arambye atazagerwaho binyuze gusa mu nzira za gisirikare n'amasasu ya buri munsi. Mu butumwa bwatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ubwo ari Kigali yagaragaje ko hakeneye gukomeza ibiganiro byo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo byafatiwe mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro biri gukorwa hagamijwe kurangiza amakimbirane amaziye muri kano karere. Minisitiri Nduhungirehe kandi avuze yuko amahanga akwiye gukomeza kuganiriza no gukorana na leta ya Kongo kugira ngo impande zose zubahirize ibyo zemeye mu masezerano n'ibiganiro by'amahoro. Yagaragaje kandi ko kubura uburyo buhamye bwo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano bishobora gutuma ikibazo gisubizwa mu buryo bwa gisirikare gusa binashobora kubabona ko byatuma amahoro arambye atagerwaho vuba. Aya magambo kanaje mu gihe akomeje ibiganiro n'abahuza bikorwa n'imari zitandukanye z'amahanga mu gushaka igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke umaze imyaka myinshi urangwa mu Burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe kandi u Rwanda rurimo rashimangira yuko inzira y'ibiganiro, diplomasi n'ubuhuza aribyo bishobora gutanga igisubizo kirambye kurusha gukomeza kwishingikiriza yuko intambara n'ibikorwa bya gisirikare aribyo byonyine bishobora kuzakemura kino kibazo. Abasenguzi bavuga ngo iki? Ngo abasenguzi bavuga ko gukomeza gushyigikira ibiganiro ndetse no kubahiriza amasezerano bishobora kugira uruhare mu kugabanya ubushyamirane hagati y'imana zifitanye amakimbirane no guteza imbere umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe kandi ibiganiro bikomeje amaso y'abaturage n'amahanga akomeje kureba nimba imane zose zizubahiriza ibyo zemeye kugira ngo habeho amahoro arambye n'ituze mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Icyo wasigaranye no ku duce twa Kasenyi, Kinigi, Runigi, Kanyaru, Nyakigano, Nyamyamba na Kasaki hafi y'agace ka Rubaya twakomeje kuba ibibuga by'imirwano hagati y'impande zihanganye ndetse abaturage benshi bakomeje kugenda bahura n'ibibazo byinshi kubera zino ntambara. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwavuze yuko kugira ngo amahoro azaboneke muri Kongo bizasaba yuko rwose abaho ibiganiro ndetse no gukurikirana ibyo impande zombi zagiye zemeranya amasezerano bagiye bagirana bitabaye byo rwose ngo umuriro muri Kongo ndetse n'intambara izabaho mpaka igihe cyose. Ngaye ngo korokara agace mu nyana cyari mwe Nyabare Obedi kama kawaida murasaba subscribe n'imbaraga murigize kuri isheni. Ingi ni Obi Time News waruteze amatwi. Obi Time News.